буданд ҳолатҳое ки бештар бо кӯдакон ё ин ки дар замони кӯдакиятон, наврасиятон бо бародарҳо баҳс мекардед, барои ягон масъаларо ҳал карданд ё ин ки барои як корро анҷом доданд? бале, мешуд замоне ки мо бо бародарони худ баҳс мекардем ва оиди ягон масалан ки ягон кореро ки бояд анҷом додану иҷро кардани ҳамон корҳое ки бар мо падару модарамон фармон медоданд. дар тоҷикистон бештари оилаҳо серфарзанд ҳастанд. Оилаҳое низ ҳастанд ки аз 10 нафар фарзанд зиёд доранду баъзан баъди оиладор шудани ин фарзандон онҳо якҷоя дар ҳамин оила, яъне дар ҳамин хонаи падарӣ зиндагӣ мекунанд. дуруд азизон, Фаридун Холбоев ҳастам, журналисти Зира Медиа ва ин нашри навбатии подкасти маро бишунав аст. дар нашри мазкур дар бораи баҳсу мунозираҳо, нобаробарии андешаҳо байни фарзандон дар оилаҳои серфарзанд хоҳем гуфт. меҳмони навбатии мо Маҳмадалӣ Набиев, донишҷӯи курси якуми донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода буда, дар оилаи серфарзанд ба воя расидааст. ҳадаф аз даъвати Маҳмадалӣ фаҳмидани он аст ки то чӣ андоза ихтилофоти назар байни фарзандон дар чунин оилаҳои калон вуҷуд дорад ва барои ҳалли ин ё он масъала чӣ тавр бо хонавода ва ё бародарон маслиҳат бояд кард. Салом Маҳмадалӣ, сипос мегӯем ки даъвати моро пазируфтед барои иштирок дар ин подкасти мо ва пеш аз ҳама мегуфтед ки шумо дар оила чанд фарзанд ҳастед? ташаккури зиёд барои даъват кардан ба барномаи маро бишунав. мо дар оилаи худ 5 фарзанд ҳастем, 4 писар ва 1 духтар. ман ба ғайри худ дар оилаамон 2 бародари худам калон ва 1 хоҳари бузург дорам ва инчунин 1 бародари хурдаам дар оилаи мо аст. падар, модар ва оилаи шумо зиндагӣ мекунед ҳамихел ё ин ки бобою биби ҳам ҳамроҳи шумо ҳастанд? На, падару модару бародарону инчунин зани бародарам. хуб, замони кӯдакии шумо чӣ тавр сипарӣ шудааст? замони кӯдакии ман дар шаҳри Кӯлоб сипарӣ шудааст ва инчунин бояд гуфт лаҳзае буданд ки то ҳол аз ман намехоҳам онҳоро фаромӯш кунам. Лаҳзаҳое буданд ки масалан гирем лаҳзаҳои хушҳолиам буду ва зиқяни дар он давраи кӯдакӣ мавҷуд буд. буданд ҳолатҳое ки бештар бо кӯдакон ё ин ки дар замони кӯдакиятон, наврасиятон бо бародарҳо баҳс мекардед, барои ягон масъаларо ҳал карданд ё ин ки барои як корро анҷом доданд? бале, мешуд замоне ки мо бо бародарони худ баҳс мекардем ва оиди ягон масалан ки ягон кореро ки бояд анҷом додану иҷро кардани ҳамон корҳое ки бар мо падару модарамон фармон медоданд. хуб, ту ки аз оилаи серфарзанд ҳастӣ, яъне 3 бародару 1 хоҳар дорам гуфтӣ, байни шумо чӣ дигаргунӣ ва ё андешаҳои гуногун дар мавриди ин ё он масъала вуҷуд дорад? Масалан, бузургтар аз ту бародаронат ҳаст, хоҳари калоният ҳаст. онҳо дар ин ё он масъала ҳаллаш чӣ гуна фикр доранду ту чӣ гуна фикр дорӣ? онҳо фикрҳои худашон гуногун мебошанд ва инчунин дар масъалаи оне ки гирем як кор ё ягон коре ки дар оилаи мо бояд иҷро карда мешуд, мо даҳтаҷамона онро ба анҷом мерасондем. барои иҷрои корбори хона ва саҳро ки дар оила умуман анҷом дода мешавад, ки бештар фармон медиҳад?
بیشتر با کارباری خانه و کارباری صحرا و دیگر چیزا با ما بیشتر پدر و مادر فرمان میدهد. وقتی که یگان کار رو باید به انجام برسانیم بیشتر با ما پدرمون فرمان میدهد که این کار رو کنید یا اون کار رو انجام دهید. یعنی وقتی کار رو اجرا کردن طرز درستی همون کار رو میفهموندن. بله میفهموندن که این کار رو چگونه درستیش رو به انجام رسانیدن، اما همون طرز درستش رو به ما میفهموندند و ما باشد کار رو اجرا میکردیم. خب محمد علی بگو که از قصه های پیشتر تا به شهر آمدنت چگونه بحث ها بودند در عائله شما؟ چگونه مشکلات بودند که شما راه حلش را بیشتر می جستید همراه عائله؟ بیشتر مشکلات بودند که مثلا از نو ساختن خانه اینچنین تعمیر کردن خانه با برادران و پدر و مادرمون مصلحت میکردیم که چگونه حل این مشکلات رو یابیم. یعنی مبلغ چطور پیدا کرد؟ یعنی فکر شما فرزندان رو هم میگیرند همین خیل؟ بله فکر ما میپرسیده و اینچنین بیشتر برادر کلانی هم با پدرم مصلحت میکرد که چگونه مبلغ برای ساختمان خانه یا ремонت خانه پیدا کرد. ببین حالا برادرانت کجا کار میکنند؟ برادرانم هر جاش در فدراسیون روسیه قرار داشتند. با نزدیکی یک تاش از فدراسیون روسیه برگشته و یک تا دیگه باشد در آنجا قرار دارد. خواهر کلانیت شوهر کردگی است؟ بله خواهر کلانی هم شوهر کردگی و صاحب یک فرزند میباشد. خب همین بحث و مناظره ها از نقطه نظر تو همچون یک جوان در عائله باید وجود داشته باشد یا نه، یا اینکه دیگرگونی اندیشه ها؟ نه من فکر میکنم که در عائله نباید بحث طولانی باشد. اینچنین بحث و مناظره هایی که در همون لحظه حال خود را یابد بهتر است از آن بحث و مناظره هایی که مدت طولانی طول میکشد. چی همون بحثی بود در عائله شما بود که طول کشیده بود؟ نه در عائله ما بحث نبود که مقصد گیریم طولانی کشد. ما همون چی بحث مناظره هایی که میشد در همون وقتش آن را حل میکردیم. با فکر تو کی باید بیشتر گذر کند، کلان سالان یا خرد سالان؟ با فکر من بیشتر پدر و مادر گذشت کنند. وقتی که ما جوان هستیم و مثال نورست هستیم خطاگی میکنیم از جانب پدر و مادر از آنها از گناه ما میگذرند و کوشش میکنند که ما را برای درست هدایت نمایند. در منطقه شما هستند عائله هایی که از 7-8 نفر زیادتر فرزنددار هستند عموما در یک حولی زندگی میکنند؟ نه در منطقه ما آن گونه عائله نیست که 8-9 فرزند داشته باشند. هستند عائله هایی که از 4 یا 5 نفر زیادتر هستند اما 8-9 نفر فرزند ندارند. تو خودت شاهدی مثلا حادثه های شده ای که آنها با بحث با مناظره ها بین فرزندان یک مسئله خود را حل کنند؟ نه من شاهد نشدم. یعنی به این چیزات علاقه دقت ندادم و شاهد نشدم که کدام عائله چی بحث و مناظره های در عائله دارد و با کدام را بحث و مناظره خود را حل می نماید. با در نظر داشتی عائله خودتان و تمام مشکلات و پیشروی که در عائله
доштед ва ба фикри ту оилаи калон хуб аст ё дар оилаи хурд ки ҳамагӣ як ё ду фарзанд доранд? ба фикри ман дар оилаи каме калонтар бошад оила беҳтар аст ки вақте ки мисол як фарзанду ду фарзанд дар як оила бошад, мисол як писар як духтар, вақте ки падар барои анҷоми кор бори хона ба писар фармон медиҳад ки ин корро кун, он ба танҳоӣ гуфта наметавонем ки айдаи он фармони падар мебарад ва будани бародар ба ӯ ёрӣ мерасонад ки ду нафара айдаи як кор бароянд. Яъне тахминан худи ту агар оиладор шавӣ чанд фарзанд доштан мехоҳӣ умуман? Агар насиб карда бошад ки мо оиладор шавем, мехоҳам 4 фарзанд дошта бошам, 3 писар ва 1 духтар. Беҳтарин. Хуб, чӣ нақшаҳо дар оянда дорӣ? Баъд аз хатми донишгоҳ ё умуман ҳангоми таҳсил кардан чӣ нақшаҳо дорӣ? Нақшаҳо гуногун аст. Мехоҳам сараввал донишгоҳро бо боҳои хуб таҳсил карда бо сари баланд ба шаҳри худам баргардам ва коре мекунам ки қадри падару модарам дар назди дигарон паст нашавад. Ташаккури зиёд барои суҳбати ошкоро. Дӯстони азиз, дар нашри навбатии подкасти маро бишунав ҳамсуҳбати мо Маҳмадалӣ Набиев буд ки худ дар оилаи серфарзанд бузург шудаву ҳамдигарфаҳмиро дар масъалаи дурусти байни ҳам гузоштан ва фикри якдигарро фаҳмидан аз тарафи волидон медонад. ҳамдигарфаҳмӣ ва баробарии андешаҳои якдигар дар оила аз муҳимтарин масъалаҳо дар замони имрӯза аст. мушкилоти пешомадаро ҳамеша дар назди волидон ва фарзандон ба баррасӣ гузоред ва умедворем ки роҳи беҳтарини ҳалли худро хоҳад ёфт, зеро маслиҳати волидон ва эҳтироми фикру андешаҳои фарзандон дар мадди аввал аст. подкасти маро бишунав аз ҷониби журналистони Зира Медиа омода мешавад ва дар нашрҳои минбаъда низ мо дар бораи мушкилоти наслҳо хоҳем гуфту бо мутахассисони соҳоти гуногун барои дарёфти роҳҳои ҳалли ин проблемаҳо суҳбат хоҳем кард. фаромӯш накунед ки ҳар ҳафта рӯзи панҷшанбе соати 18 подкасти мо дар платформаҳои Зира Медиа аз ҷумла Facebook, YouTube, Telegram ва Instagram паҳн мешавад ва фикру ақидаҳои худро иброз доред. Бо шумо будам Фаридун Холбоев. То нашри навбатӣ, падруд.